أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، هيا بنا شاركوا معنا في هذه الأحداث لعل الله أن ينفعنا بنا بهذه الأحداث، حيث عندنا إخوة أو إخواني، واحد من جامعة الآن طالب في أردن، وثاني طالب في جامعة الأزهر. ما شاء الله. Mga luksami, mga pagariami, yung kaya pili nyo iman to si Sagyang kaya bitira si Sagyang kaya kawa na mga wata iwain, mga bangsa niyo, akapapantagan, adi mamamangadi, adi mamaganad sa ilmu. Paganero, nagyang kaya si Muhammad Ismail, lagindab, watatanwa si kapapantagan ni Manto, adi mga di si Isa, Jumhiyat Urdun, kapapantagan ni Manto, di magmaster sa Qism Tafsir. Ikadwa mo nagyang kaya pagaritan si Abdul Hakim Muhammad Kulay, bangsa tanumang buhay si Isa Marawi, na si Imanto kapapantagan at di mga di si Isa Al-Azhar. Masya Allah, Aktamul Jami'a fil Alam. Yang kaya Azhar, haya bina mga luksami, mga pagariami, Imanto na bakalo-kalo na kapuan tanu sa tuma. Agyang kaya magbaling tanong, magpamagusay tanong si mapakabulan taw tanong, so pamikiran tanong, na gusto panarima tanong si isagyang kay kapupagariya. Siku agama tanong, agama Islam, na siku datanong pagkapagkunin at kabayan na naman kagyang kaya pagaritan mo si Muhammad Ismail. Banggar kami kabatay, pagari ko sa isa sa mga ayat si sa Quran, kabagalo-galo na pagambarakatan wala, agyang kaya kaya pagka babaratan mo taniman to sa kawa. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, kataballahu ajrak. Masya Allah, tabarakallah. Mga luksami, mga pagarami, so katutukarin nyo rin nagyang kaya mga muriyataw tanong, mga pagaritan ni mata kapapantagan na di mga di si sa gyang kaya si sa miser, agugyan kaya si sa uto na lang na mga hafid sa Quran. Masya Allah, tabarakallah. Balasan kanu Allah, hago sa mga luksiyo.
paganeron na yung kaya pikiran ko sa yung kaya kaya pagkababarat ng mga pagkariyaran na yung kaya si Muhammad Ismail na siya naku si Isa Marawi pademya kay Abdul Hakim si Isa Marinaok wani jama'a meron sa yung kutuba si Isa Masjid si Isa Real wani na ikiramakan jiging kami sa Fajr na igirakuan na di kami tinjaging na pumakaw kami sa Padiyan na si Jaging Kartero sa Gitar Kamadika mga lokos sa likod na Bakarat Building. Si Isa Bandaray na panguma meron ka digin na nadimiti ka pa ay nung sa kapya nitib aguapang. Alhamdulillah tanto mo piagyan ko ta mga gawi isipin sa gyang ko ada kagyan kaya Marawi. Tanto ay mapiagyan kaya pakambataratan watan pa pagdinerong na ipag-isya ka nagyang kaya so kaya tuna ragu na kaya pakasungasan sa Urdun aray Muhammad Ismail. So kaya pangadita sa siko 2012 na ayang sige pakaso. Taman di man to. Masya Allah, Masya Allah. 2012 na sa manuto na so kuliyang ka paganay na ayam niya pasad ka na kuliyat na الفقه وأصوله سيسا جامعة مؤتة so kaya pa pasada nga ro sa Jamiat Mota na gitwa nominiwa ko ay nakatawaro no to na badi kun pa kasoy paman na exit do to barat na kuan mga takdir wala paman na ya kasi ako sa ordon gina miya katarga ko sa liyo na miya kasi ako sa ordon na gitwa bakan ninitaro so kuan pastira lang magister Masya Allah sama nito na andenganan apapasad mo Allah aging nga na nakapagkakasuin ka adong ba natugasan sa yan na ni Isa at tanda aging ka iya kipupatugtan sa aging ka dunia na bapia tunay kabayatan o di na mga sisingay yung tanong na ugiit na sukabaya wala na yung mapulo lang barakallahu fika pagmanumanan wala so ilmu ka ago sa panaguntaman ka ang kabalian so ilmu kami balingan kasi saranam yung kaya pagaritan mo sa pagaritan mo iya si Abdul Hakim Muhammad Ulay. Abdul Hakim, pagganay na so sirong sa ingad, anda kami ang adi, si kuda nga pa nakapakatugalin kaya pakasun ka si Isagyang kaya liyo nga sa Pilipinas. Oy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko mga kakakan, mga guruakan, nagusulang mga viewers. Banda mata sa kapenutulo na para kapat na kumbu so kausisiyakan sa Marawi na tama na kurubu sa elementary na Oriano to na tumiyugaling kami sa ingada Brunei kumiyaka Duragun rokod miyaka pag high school initarosakan sa Malaysia kumiyaka suldu Waluragun so dia kan di kapaganad sa Quran aguso thanawiyak na maahad na uriya man ito na malukman mawatan na minirampay ako man sa giyang kaya ingid desiringan na Malaysia giyang butuntan sa Singapore. Naro ako miyati kami kapatragun na kuruwa di ngalabak sa masjid, di kuro di khidmat na uriya ito na miyakapad ako mambu sa jama'a pamana miyakap manduba ko sa mga hujjaj, mga mu'tamirin na mga jama'a mi sa Singapore o umanragun sa giyang kutwa 2018, 2019 taman sa kauragun na 2018 Anda kan lupsong takit nalangon na mga inged paduna gyang matalwa inged datara na gyang kaya Urdun gyang Quds gyang kaya Egypt di ako mambudi makatravel sa umrah sa gyang Kotoras miya kabisa ako pan sa 1 year sa Mamlakatus Saudiya kay gito di kundi pag tour guide na gyang ko to mga Singaporean kay sabab sayad na mimbeloy besakan sama na to na besa malayo okay. So besak na marano na kialubi. Terima kasih. Malud biya kalubi na mga limu Allah kung makapamisita ko si Kurago na 2015 kay gito so kaya pakapagturakan si na mili ak naging kaya Egypt agwayad na kala na mga murid si gid na Azhar University na miya din sa puso ak naging ko to atiku insyaallah taala na puna ko ni rizki na pangadi ko si Nagyang ko to ay karago na 2018 na mipuna ko si Mangadi, si Insyaging kaya Jamiatul Azhar na taman din iman to, kapapantagan ako iman to amya pasad suy katulakan ragun sa kulliyat dira sa Islamiyya wal Arabiya na ay bulambun sa manan na Saragun. Why?
na nasamanan na ayam masusuayan na madudugo so adresakan. Uway. Kay so pamilya ko, siya ko niya kabangon sa walay saging kana na mga tunganay tanong sa Singapore. Okay, mga malayo. Okay na so pamilya ko na so mga inakan so luksakan mga pagariakan na lang unjin sa Marawi. Gito'y may to atutulanon dagay de malo atanto mata sa storya inung tabu sa giung ko to piano tula kargano ko kiya pakatugulinakan ko pitiburangan ng mga derpa sa balasanon wallah so mga luksak na gusto na mala na sunju Allah taala na mala panalamatak nun. Alhamdulillah. Masyaallah. Allahumma amin. Pagari ko Abdullah, masyaallah, si sagita kasi tinggal sa Singapore na niya imam ka sagita mga masjid ro. Kuning ngaran niya na masjid. Siya ko imam sa giyang kutuan National Mosque ran abituin sa Sultan Mosque. Gina ni mala a masjid sa Singapore. Si Kuraguna 2012 na tamang Kuraguna 2016. Niya ka patraguna kuruwa imam sa giyang kutuan masjid. Masyaallah, tabarakallah. Data makaprota ka so kaya sumaran ro na 2011. Masyaallah, nabiya kasi umbing ako sa gitong masjid. Agita ro ko niya pagima, masyaallah, tanto ang mga pipeg yung mga pagkarita do ang mga Singaporean. Mga luksami, mga pagremi, yung kaya kailan nyo iman to ang mga watayo na di iso isa rupaan na yung kaya dita hindi ka pagintaw sa kaya niya niya si malawakan makabitira ito kami sa kawang kanyo ko isa tuma. Benar aging kaya mga watayo, mga pagarinyo na pingitin o mga ingit at yagan na damiran sa ilmo na badilabo aging kaya so si Erong Saranaw mala at bitira aging kaya ipantagsi sa aging kaya akida saka na salafiga saka na pamana asyaira siya ito na Ikhwan siya ito na Shia ilang na kanabay ni makababalawi balamban kaya hindi ginawa yung mga lukstan. Pag ina-eruyat gagaw na pananaton kumiyang na ang mga lukstan, mga pagaritan ng mga ulama, lagi siya kay Ahmad Bashir, siya kaya kay Muhammad Salih Usman, ako siya kaya kay Dr. Mahid Mutilan, ang bimide-bidaan nagyang kuto, kaya unaniran, kaya pinadaniran, na ano ba na mga bide-bide sa akin, lagi nagyang pagaritan, agyang kaya si Muhammad Ismail, na upama na Salafi, yung kaya si Abdul Hakim na Asyaira, ubiin na nabay ni Mukbaluy akagyan ni bida-bida sa akida si kuparati si Allah subhanahu wa ta'ala o ad nasupakan kung mga usayan si kuparati na butog mabaluy alang si kuditan di kang ginawai agu kapama ditan di kap lulumam ka o agu matanong Islam kasi sa Morelungan Nasullah subhanahu wa ta'ala na inapkaro niya ko ito na nawagin na ay nang mutahabuna fi jalali. Ando niya tagu, ando siran, so siran ko, akya bayaan yan, so pagarin yan pararakan. Aliyaw maudilluhum la billa ila dilli. Di isugawin ang maganakan sa sirong nga, ang sa mga tao, sa sabot sa kaya bayaan yan, so mga pagarin yan para sa irakan. Mga luksam yung paggremi, Muhammad Ismail, bali ka pa kaya usay nga rakan sa makampat agyang kaya, may pantagsi sa agyang kaya, paratiyatan, agyang kaya, may pantagsi sa agyang kaya, akida, aasalapir. Jazakumullah khairan. Balasan wallah, kurwami, aku balasan wallah agyang kaya, pagarian na si Sheikh Abdul Hakim, wai sa agyang utamya pamanutulian. Mapenya pamanaging kaya kaya pikira saya yang kaya pagarian na Sheikh Amrullah Uway sa datang naging utang aturo yan na ayan taptaro siya na makakakaroon na sa mga puso Uway. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panganayron na si Kurdi mamamakinig okay lang kung tanong na gingi nga pa pugusya sa mga pantay sa gingi akida na pininipaganaya pugusya ko ron okay sa nabanganaya gilabaka discuss sa hindi discuss na mga akida okay nakagif man na piyakisin na waging kaya pagariyakan si Sheikh Amrullah okay na alwin tanong insyaAllah pagganiron na detaro
pamana katutukawin si ko kadaglan yun kaya Salafiyah ya Asy'ariyah oy na turun ta sebenar na ay nakadagla diram surutan na si ko mga asma wa sifat Syekh Abdul Hakim Oh, Naam, Sheikh. Siku panarima tanoron siku mga sanging as-salafiyah neno ka ko share tanong buging pagarita no so panarimo siku Asy'ariyah insyaallah subhanahu wa ta'ala na siku mga asma wa sifat na kailangan na dir ka kailangan na maadin ka agyan kaya tulo aunaya oy ikhtisar tanong paabubuan tanong para way pamang discuss tanong tafasil tanong pamanan kita na baru keti seoras pagani na diyan pa sa gyang kaya teluah unayan pagani ron na tanzihullah subhanahu wa ta'ala an yushbiha shay'un syai'un min sifatillah syai'an min sifatil makhluqin oy ipaganyas tano so Allah subhanahu wa ta'ala ubatan umilagid so mga sifat wallah si mga sifat o mga kaadun oy na haya pangasalan na nagyang utakatur wallah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir saginda wallah adatar wallah subhanahu wa ta'ala gina nitunugyan wa huwa as-sami'ul basir so Allah na sami' bagandag abu basir na pagailan ikadua lagi ang utwa atur wallah fala tadribu lillahi al-amthal wa ubaga no kuasa pamana ibarat si wallah subhanahu wa ta'ala sab sada datarian yang utakatur pun wallah subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad wa dan nadataro Allah subhanahu wa ta'ala misbib seginda iyan lagi na nidali lagi ang utwa miyali tano pamana tanzihullah subhanahu wa ta'ala ala an yushbiha syai'un min sifatillah syai'an min sifatil makhluqin pamana ipaganyas tano sa Allah subhanahu wa ta'ala uba milagi cuma sifat wallah si mga sifat o mga kaadun lagi ipagana ikadua oy aunayan bagus ni tanong na al-imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu so kaparati tanong si kunganin ini rupa wallahu subhanahu wa ta'ala si ko ginawan yan bi annahu laysa hunaka ahadun a'lam billah min Allah subhanahu wa ta'ala kaya da katoon pinakamatao romo pa si ko sifat wallah upin yang kalawan is wallah subhanahu wa ta'ala iti katur Allah subhanahu wa ta'ala antum a'lamu amillah away antum a'lamu amillah bes kay ni pinakamatao bes mo antara wallah subhanahu wa ta'ala datlo na al-imanu bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam paratian tanong sungadin inirupanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Allah subhanahu wa ta'ala kagiya da agatoon pinakamataw a'lam billah ba'dallah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabab sa da agatoon pinakamataw si Allah subhanahu wa ta'ala oryan o Allah uban yang kalawanis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iti Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha no di matero Nabi sallallahu alaihi wasallam na wahi apung Allah subhanahu wa ta'ala ito ako basta tanong kalilid akasupa naging syaraw mga salafiyah si mga asma wa sifat ay datarian ibara usain tanong yung utwa miya aluy tanong aging ng mga unayan ay datarian as Allah subhanahu wa ta'ala na adna mga sifatiyan adna mga sifatiyan makasisibatun mahusuma manusia ugaid na farkun kabir mawata ng bidan o sifatu Allah aguso sifatu
makhluk. Sifat wa ayamanan yan na mga kaadin. Alright. Ato na ibarat yan o. Alright. Ibarat yan o. Pag sa sifat wallah, nagyan ka na al-qudra. Alright. Alright. Yan ay betul yung mga mutakalimin sa sifat al-ma'ani. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha ala kulli syai'in qadir. Mata naswallah, nasulang wantaman na kegeganya. Sama nang sa sifat wallah na al-qudrah. Alright. Na ugaid nagyo to kasi sifat wallah sa gita qudrah na dumadait si ku qabsaran wallah, dumadait si ku qabru wallah subhanahu wa ta'ala. Alright. Ugaid na hindi salakaw na inirupanin mambuso sabad mga kaadin ang masisipatira nagyo ta qudrah illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Alright. Inuntabu susiran to mga tao amit tawbat siran ko min qabl ko unaan o dakirapan kakontrola, dakirapan kagaga barat na kadak pa takdir. Sama na to nasuripan na masipate so giyong ta qudra min qabli an taqdiru alaihim ugaid na mawata na bidaan kasusipat wallah ko kasipatan yan si qudra na yaliqu bi jalali dumadait si ku qabsaran wallah dumadait si ku qala wallah subhanahu wa ta'ala ugaid na sumabuso kasi tao mga sabada mga kasisipataw makhluk kaadin si ku qudra na yaliqu bi kaunihi yansa wa yukhti way dumadait mabusi ko pamana kabebeli niya na oripan keribat kepangalipat way detare nagyang utwa sifat as-sam' wal basar. So kapakandig na uso kapakan ito ba? Inna Allaha sami'un basir. Inna Allah sami'un basir. So Allah na bakandig na gupakailay. Okay. Sama na ta sifat ay naguto as-sam' wal basar. Kapakandig na gupakailay. Ugay na yaliqu bi jalali. Dumadet si ku kabsaran wallah so qabru wallah subhanahu wa ta'ala. Na ayon di sa lakaw na iniru pamampu Allah subhanahu wa ta'ala susabad ang mga kadin sa siran na pangaligsiran na pagkailasiran. Faja'alnahu sami'an basira. Uy, bilin niya siran pagpakandag na gupapakailay. Ugaid na dumadait ko kababali niya na paklo. Dumadait ko kababali niya na ayamanan yan na kaadin at karibat ago ayamanan na di pa nga kompleto. Ugay na so kababali wallah pagkandag na pagkailay na dumadait si absaran wallah subhanahu wa ta'ala. Ay manan yan. Okay. Nanabay manan yan na mga sifat sa manusia ko berat na sifat wala dumadait wallah na bangami ni sagindas wallah subhanahu wa ta'ala. Ina ni man ulitan ito. Detalyan para isap na ibarat nas wallah subhanahu wa ta'ala na masisifat yan naging uta'id. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Mata nas wallah nasulang wanta man nakatawan niya. Kaip yan. Kaip wallah subhanahu wa ta'ala. Why? Yaliqu bi jalali at dumadait ko kabsaran wallah subhanahu wallah. Dumadait ko kababali niya na dikaribat. Why? Hasya lillah. Why? Ugaid na iniru pa man wallah subhanahu wa ta'ala so sabaad oripan. Sabaad mama kaadin. Makhluk. Kaadin. Na iniru pa niya sa kanina mataw. وبشرناه بغلام عليم وبشرناه بغلام عليم piano tulami kanian pengawas kanian sa wata gulam udi na begua mama alim amatao okay na so kasi sipat tao pamana kaadin siku pamana ilm na ito ka basatano aduma de siku kabubuli na bakno duma de siku kabubuli niya na amana ni na geribat why di pa why Alhamdulillah. Detalian Muhammad, jazakallah khairan. Barakallahu fik. Tanto marayag na masagugud aki usayan raw ka inuba ebo inpiturwa kan na diyan kana na ki usayan gasin sa diyan kana akida para tiyaya o mga salafi ahlus sunnah wal jamaa yung usayan ka agyan kanan ay kunin po sa nagyan kanan niya pangaluy ka nalay sa kamit ni siya adna sifat wallah adna sifat manusia adna sifat bida ugain na so sifat wallah na rumbu dumadait adidin ki dirubah didin ni bilag so sifat mga manusia
na upama ka titira na saktan na mujersim apya ka plawas tano sa wala ka at na limanian at na matamian na dito na paulo dito ka para tiya kaayar ka tano na upama na tawfifiya pera tiya tano to yuti ki aliyon wala bimawasa pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang buto ki aliyon wala kung mga sifat yan nalita ng pagdumanan, nalita ng pag-ibarat, nalita ng pagpagkaplawalawasan, wali ang bila piya kalwiwisanan at bibinan tanto mapaya paggaluya, pag Yesu Allah na, o bunyatin mo sa gini ko kung ulaw ahad, walay sa kamitlihi siya. Naman to, napaka-darong-tanong aking kaya isa pagkaritanong, si Abdul Hakim, kapapantagaliman to sa Al-Azhar University, ayang mabu pida niya, nagyang kaya tanong al-Asyair. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, falyatafadhal ziyadat al-mushkur. Abdul طيب الحمد لله وشكرا جزاكم الله خير الجزاء للشيخ الكرام الشيخ عبد الله ديانبان والشيخ محمد الإسماعيل بارك الله لكما وحفظكم الله وأتاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلومكما في الدارين آمين. الحمد لله sa kiabgana po niyo sa may tuwa oras agu lauda paro ayaw stunian naging kutua diyang kapakariri para huway to nang kurkanu sabab sa giyang kaya ka na si Amrullah na miyaka tawagar tanong kagiya miyaka bitiray kami sa miyaka pia na tigi na si tanud ni sumpatan sa ayad na pagusain tanong na sukap to pagarya huway samanan nakaging kaya kapakaptiro akan na dataro ay mituturo iyan na kaysa kan na talib ako si saging kaya Jamiatul Azhar na lumalangkap aya fikra Jamiatul Azhar na fikra al-wasatiyya. Uway. Aya pamikiran manhaj Jamiatul Azhar naging kuto pama paglitan. Kanaubo pama adno pama mininom sa pakabreg na tigi na kepakay di si ko mga katay na ittifaksan so mga ulamatan wa haram si ku mga dalil o di na mga nas apya maka tanad wallah wa aqimus sala wa atuz zaka wa atimul hajja wal umrata lillah langun nan mga nas na may tifaksan din aw pamanasuk tinduguna Jamiatul Azhar gyang ked na Al-Azhar Sharif na marayaganan aso di kapakay sa Islam na di kapakay namyakap lagi-lagi tanusan لا على اسم السلفية ولا على اسم الأشعرية ولا أي اسم. أوه. Yakap lagi-lagi san so tinagtan. Anda mi adna gyang ko to up between sa wasatiyya na igira mi adin so khilaf ko mga ulama. For example, na misembayang so mamadhab siya Shafi'i na tumyakbir na tigya na Allahu Akbar uriano to na miyete sa surat al-Fatiha ma'a bismillahirrahmanirrahim kasi ko manhaj o di na kitab madhhab Shafi'i na wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha si ko fiqh na so Imam Shafi'i na tiga na bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so man so tulo madhhab na adeng kiran adiran iitungan adeng kiran na iitungan niranon ugid na isisulniran na san miad nagyang kuto akawusati padanang kung mga rupa naging kuta wasatiyya o pamanaan na o pamakaya may imam ka na ay manhajya na Hanabila ay madhabya na Hanabila na magunot kaon kasabab sa gin kuto kababalon niya na wasatiyya o mabuhay may imam ka na Ahnaf na kay sabab sa Ahnaf na dimati sa bismillah mambu o di na Sumaliki na dimati sa bismillah na kay sabab sa manhaj Manaratul Azhar Sharif na ayad na mituturo yan naging kuto pama akababuloy o mga murid ago mga mutakharrijin sa giyang kay Jamiatul Azhar wasatiyya si ko mga khilafat o di na si ko khilaful adyan adna Kristiyan na ginawain ka nas ka na Muslim ka na ando man ay kabuling ka upama amauntol wasati ading kas kanyan malalim na ginanimiya kalala sabab sa Muslim na ayad na titu wasati na sudin su akhlaq uswatun hasanah ini turuk tanu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Allahumma salli ala Muhammad. Kuda tanu pangkapkasong sa giyang kana na bitira ko akida na anto na buikya pakambidaw syariah agu giyang gaya bitira akida kam lagi pamanamiya ka pagubenan. I'tiqadi pamakasi ko madhabul ahnaf
na ini betusan na gitu fiqhul akbar na so aqidah. Na so al-fiqhul asghar na ginan so mga syar'i. Ugid na si saging kay ang mga padamadahib na inusiran piyakatan iran so aqidah na wahid. Storya sa nasatiman. Ad na khilafat san kay sabab sa sukap pekarayagon kay maged pamana kedinta sa pagletan kedintaw pama ko kabebeloy ditaw pama malalim so pedta udina beta masyenta udina beta kateroy sa marata udina betaw pama maaloy sa di mga pipya na kinanglan na mapangamad wala taqfu ma laysa laka bihi ilm dingka diterwa suda kinanglan nakataong kaon inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula mata-mata na tigu Allah subhanahu wa ta'ala kasopan pamakinagan so pangilaylayan so puso so kapkakaugian kapkakagdamian lango-lango manuto na pagisun wallahu subhanahu wa ta'ala kullu ulaika kana anhu mas'ula na iman to na tadakhul tanu sa giyang kai aqida apakapesud tanun ko Quran atigu Allah subhanahu wa ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun gina ni paratea o piura miya maratea kau betanon pagilea si ko asasian ka para kasabutan ng mga awam nasuro kuno Islam na 5 nasuro kuno paratea na 6 na tigatan wa amana billahi wa rusulihi kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir na upama kasip man pagilea ko hadith matataguman buku mga sahih ada taro si ko saging ko to matnul 40 at matatagum naging ko to ikano maging ko to al imanu bil qadr syarihi wa khairihi na miyanam tema na tigtan usuro kuno paratyaya na upama ka ayat titud na manhaj azhar ubatan pagilya agu titud na manhaj ahlus sunnah wal jamaa na la yukaffir ahadan alladhi qala la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa hakadha na giyan ko to apaman na manara aging kay Jamiatul Azhar na kate pagilain tan wallah kama miya kadak-dak la ginawaya kana salafi okay na der kami makaaran so kaya pa kambida mi sa tindag kagiram ya kontud kami na dimbelo ya detaro paman na hiwar akan giginaway okay na isa-isa so talamami why isa-isa girakwan so beso ami why igirakwan na isa-isa upama so paguntudan nami der pa ami ay nakalilid na ketimuan kami kay sabab upama sa ayap pakaunan na sa ukhuwa kal al-i'tisamu billah na gina ni pinakamala aditano din menugo ni kay sa tanu pad ko panganagtano ko mga ulama tanu na upama kaad na ditano upama kapakap pamana kapakap sisinabuta na ayat tanong gigilubeen na so ditano di kapaka sisinabuta upama ka ditano makapangiginaway sa giyang kaiya akida kay sabab sa umanisa na kapakaya tashaddud ta'assub sa giyang kutwa tinagyan na besya kay ko kababali tano magaryari sa ko kababali tano bangsa amranaw khasatan okay. Kay sabab sa aya iman to may papantag kebeton mang ped kay mambu gira ko mambu na ke challenge ta kay gira mele ta mambu dinederil sa mga pedtenaw wow ke challenge ta na penaribo so awam agrabi man to so kang Google Google langon ni man to tama na pengugulen na mailan yan mambu na tigina komentan yan mambu si Sheikh Giraw na si mambu siya kinya follow ni Sheikh Giraw nagwiro ni mambu si Sheikh Giraw na disiran makapesada kay bedin pamasok tigiran adna apoy na natat inudude na kasalanan na bedmiya kala na dipekay to na hada laysa al-mawdu' ka ayat titu mawdu' muslim na ando manay madin raktano so paratyaya kay punr ka madin so paratyaya na qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi so paratyaya na igira sisir ka so sela agus subabaya ka ko pagaring ka kaamay ko der ka so sela o di na kay sabab sa dingga mi pilagid sa tin na bangga dempiya magenta piya makay to pisintaan na ino begitu metetoro ka pagariya eno kebayaan ka asinta ang ka mambu usala kaur ka ada tar mambu kap sinta ang ka udina kap sintain ka kudingka pamana mi prugud sa tindig ogid na ilain tano ande mga demia kam bida-bida sumang ulama tano sa gingki akida kay sabab sa iman to na ayap luluton tano agusakan dinatali bawat ako sa gingki Jamiatul Azhar na ande so tindig gingki Jamiatul Azhar kapakararagan sa maliwanag so tinigiran sa giyang kaya akida. Nasidun ko ijma'ul ulama, al-ijma' na ijtima'ul ummatil muslimin, ummati Muhammadiyah fi asrin min al-usur. Aginan sumyaloy ko mga usulul fiqh. Na kay so usulul fiqh, na bupyan dengad ni ilaya kekeli-kelida, na so Imam Ghazali ang mutakallim na ad na mustasfa yan na usulul fiqh.
di magusay sa usulul fiqh, di magusay sa usulul aqidah, kadi makablag. No pamakabatan pagusay ako madaklataw na diran din na isebutan. Kasumong tanuman sa iko, upamana Quran na gusto na, tigtan wa parat yang kaso Allah, Allahu hayyun la yamut. O di na tigtan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. So mga sifat Allah, so mga asma wallah, piya pasad. O gid nas gida piyagusay o mga ahlul kalam kay gimaguna mapakareag kag so manhaj wa asy'ariyah napakaw kitniran sa muqaddimatus sugra wa muqaddimatul kubra wan natija na upamakadingga mapaganad sumantik na diya sabutan nati alangan na pagipaganad ka asud so Imam Ghazali rahimahullah na sa kanya na miya kaala ahlul kalam na ini sa parehan pamanapad sa giyang kuto asyarat ka paganad ko ilmul mantik na giyang kuto fatana wa dhaka kailangan upama na malay sabutan na piya kay berat po no Imam Al-Ghazali si kitabin na al-iqtisad fil i'tiqad at-tigyan agyang kay tigyan na ilmul aqida agyang kay tigyan na ilmul kalam kay ay pagusan ng mga mutakallimin kay no to kedin so ilmul kalam kay si ko masa amiyangaw na ipun ko masa Abbasiyya si ko masa Harun al-Rashid na miyakasul dagyang ko to mga falasifa na aya inirending kiran o khalifa o khulafa ar-Rashidin si ko masa Abbasiyya nagyang ko to kiyang belairan kiyang beliran sa mga ulama apya kaklasiran sa basa antano to Greek o di nagyang kana na basa ang mga Yunani na ini-translate sa mga kitab na taman sa miyatiulin na sa mga ulama ul muslimin na mga falasifa sumiyangaw na. So kadendeng kiran ko asrum minal usur na madakal kiran na mga falasifa mufakirin na kayad talaga asikom yangaw na napkeribat napketiulimbu na taman sa miad na gyang kanan asikom masaw Abul Hasan al-Ash'ari na sa mga mutakallimin na pugusar siran sa gyang kanan na muqaddimatus sugra wa kubra wa natija agitad tanitero na upama kapagusin tanong kumadakal na kelibugan siran. Okay. Sa gyang kutupman at tanzihullah na langon tanong sa miyo pakat alaysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Anda miya kambida. Upama kapag ilain tanong na sa gyang ko to atigteno so Allah na sami, na'am. So Allah na basir pagkailay, uway, na'am. So Allah na mutakallim, so Allah na makaptiro, uway. So Allah na makaptiro. Anda tanong miya kambida na gyang ko to suruon na dega ideber miya kambida miya kalala kasiidin miya kalala miya kambida igira miya adno na gyang ko to adsam mga anggota a'dha. Ada taruh pama umirurupaan yan na sumakhlok. Uway. Toy. Pitero tano, aso mga salafi, mga salaf, ahlus salaf, kaya pag-usayin tano, ay mana salaf sina, so salaf, na la yata'awwaluna bal yufawwidun. Tafwid siran. Upama natig wallah, yadullah, fawqa aydihim, matamat sulima wallah, upama sulim, pamakadbangan literal lah. Lila na wallah. So lima wallah na kaumbuanin so mga limeran. O pama kabanga dum literala at tafwida. Na aya amya betya agumini pamangdur kami mga ulama. Agusin ko mga guru amya kiyang guru ng mga syairah na ayad na titu makna tafwid na la yutarjim fil lugha. Pamana dingka ki-translate ko besang ka kay sabab sa sulugatul Arabiyah na sa timana kalimana kapakaya 2, 3, pati makna ain. So ain na bimakna ain ul a'dha. Kepakaya so ain na bimakna gyang kutwa jasus spy. So ain na gyang kutwa brilliant, something very expensive atigiran. Yang mana to? Na di nga kitarjuma ko besang kaamran tika yadullah fawqa aydihim sulima wallah na kaum buwan sulimairan kay sabab sa tarjuma ubas Arab anda ni katarjuma ka nagyetud ni kiya ta'wil ka. Hakada sikotin gamiro. Sikatin gumambu mga asyair. Ugid na upama kapakapembelingan na kuptitun atin dugu mga Maturidi gitu sa mga salaf kay sa mga Maturidi na tafwid. So mga Asy'ari na tumya wilsiran kay apamana penanggilaan na may kukuan na kaya sabutaon mabu o de mga sabutian na so Allah naman nilima sa ajisam. Kanabaya kuan ro na ba kay pitero mga padumang ulama so Allah na nalima niya na kanabada taro 5 tanon na nabig pamanagito na malabudo to sabutan. Ugid na siko katero akapanang gila na ayad na kapteron na kaya ta'wilawn o mga ulama Asy'ari na tigiran asugeus wallah ayad bima'na al-qudrah fawqa aydihim na kaum bawanian sa mga bagriran. Kaum bawanian sa mga gesiran. Kay miya pag nagtanong sa balaga, agyan ko ta bitwen tanong sa majaz, bitwen tanong sa hakiki,
na upama ka lakaantano si ku Quran so majaz nagtito ko majaz ka so Quran na ijazan mapapadalam ang mga katero ungangan ang mga dadalam mabasa. Allahu Akbar. Na anto na ini dalil mga ulama tanong tigiran wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. So kitab na did na mato ko ta'wil yan illa Allah. Warasikhuna fil ilm. Nasbusiran to titu at tatadabbahur o gina rasikh matao bigan wallah sa kapasang ko ilmo. Namiya kang bida igira amyag waqf ka guda ka waqf si ko kabatia. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tumarkero na tafwid to. O tika ayabu mata o kumano Quran na subusu Allah. O gaid na kay so waqf agu ibtida si ko ilmu tajwid, ilmu al-qiraat, so mga aimma nam yakam bida-bida sa waqfiran, adna miyag waqf ko, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, adna miyag waqf sa giyang ko to, warrasikhun. Now pung kasi ka waqf sa giyang ko to, warrasikhun, natika, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, warrasikhun. Dad na mataw ko ta'wil yan, inuntabu so Allah, agu so mga bigan, wallah sa katao. Yaquluna amanna bi mimbalip manutwa sifa sa giyang ko to, siran to mga rasikh asifatiran naging ko to sabutiran na mapapadala mo naging ko to para tera na matitusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Pagariya ka na Tuhasim, pagariya ka na Muhammad, tanto mapiyah, aking pamagusayan niyo, si Sagyan Kanan, tindukuma ni siya. So kabasa ko kung paganay, giyain na bitiara sa kawang, akapapagarya, kapilinuwai, agu kasi sinabuta. So pagtaw na imanto na pumamakinag, na inumiya taralbi, miya wajib kung mga Muslim, aba yung mga dato, ako ganan siya sa ilmo, ka-admiran masagap si wali na nga ilmo. Giyang ka iya umatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiyan biyan yanuna sa taftariku hadil umma ila talata wa sabina firqa. Yedun pagkaroon ng mga lupas sa ayad na tudaping ganso itkan wala dia kaya sabab sa ayad din niya susun so kaya turun Rasulullah agyan ka punurya mo sa na pili din sakti. So si ira katanong busi isaranaw na ni tilag gudam amyag gudam kami man si sakyan ka mga buka kalumbayan na ibago agira ni kapangrawon si mga tindot na parateran. Ugaid na ini kuwa upaman na niya pamikir. Kaya uman isa na malanta si kapamimikiran na bida so ulama abuso awam. Kaya iman to na uman tumugos si nakabagwan surano sa bago itong rangkanyan na niad naging kaya Facebook na so pato tabi tira mga ulama madalam akap kasabutan ka babya sikitan mo niya mga di na igira ko na nagtan kasabutan titi ako kinipang dulo mga utang na kailangan na makapira o tumaripit kailangan na mapira o makasinagadan akap ko na dito ron siya ini na ayap ulin po siya na agyan ka aki aluya tanurong anta ka sa lutika anta ka ikwan ka anta ka sa na ala-asyaira na bigan siya lauda parang supagta. So kabasta o mga kakatan, lagi dati ruta si Dr. Parang, usain tanong din so tatano. Usayiran naman surakiran. Na dito ni ipanguraw, na dito ni ipangal, ka inna Allah yahdi mayasya, wa yudillu mayasya. So Allah ipanggan sa turuan ko ng nagturunyan, nandagdag niyan, so langin nandagdag niyan. Kabapyaso na dito na Muhammad a.s.w. na ayad lalayon, o din yan mendiki pamangniin ko kaya alayan wa Aisha radhiyallahu anha natigyan aya muqalibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik hay kadnan niyas kanya ni muaya manda abpaar o paratiyaya nagpuso o uripanian napakambek ng kaapaka lalayo ng kasuparatya kurka adi maalin nagusukang gulola sa kamapian at kapamungutan na ka. Kaangayno kalian na su'yal qulub qalban aw qalbu yunian aw yuqallib. Pagkaalinaliling man na rin mga pagariya agyan kayapos. Adna mukmin na mapaparatian ko kapipita na kagagawin na ni kapir kapito sa iyan sa wagaman yan.
Na adun man mambuas ito kagagawinan na sa kanya na kafir na mimbuli mu'min ko kapipita. Kaya so Allah subhanahu wa ta'ala nandito sa kapaaran. Na naman, yai na subhanallah. So sa ano lagi, pagari ko Abdul Hakim, na katya o di man tayo sa mga bulayo ka o ang mga pagariya ka na may makapasad si isa misir. Na adun lagi agto nakakira na tungan na ya na ipluma maka sa kanili sumya makapasad si sa jam Islamia. Ka sugaring ta na ayat arati dita gani. Lagi nagyang uta sa ki umara matunding, sa ki mula na makadato, sa ki alinur, agus mga piliran ka antum nari annallahu walladhi yuhasibuna yaumal qiyamah. So Allah subhanahu wa ta'ala nas kanya ni kukum rakatanu ko umanisya amya pasagyan si isagyan kaya niya ulupa o kiawidinyan ko agama. Nagiina agama ini wallah nas kanya ni protect. Allah subhanahu wa ta'ala will protect his religion. Mahma nahnu mughafilin. Mahma nahnu natruku hadha ad-din kulluna. Walakin hadha ad-din yabqa ila yawmil qiyamah. Wa yahdi Allahu man yasha. Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Tantua yang marawa na tantua matas uga pag-usay ni Muhammad Ismail sa tinugo mga salafi na sumabu sa tinugo mga asyaira na tantua marawa na naman si Itano ay piyakang balingan sa diyang puto akan giginawain na kapurida. Pamakasundo Allah, agyang utang mga pagaritan ng mga ulama, lagi diya kiniya majidan sanu, agu lagi dikikira kiniya mahitmutilan, upaman na sukong ginawaira, naginan man ang ikaswitan. Kabnaram ni bida-bida ka sa kuwan na susturong ko agama tanong na wan man na rin dito, dapat ipnibati tanong, ngubatan tanong, nagyan ka ipnina sa kuwaga mataw na games na magyan kaya mga kafir. Adira ni Kiro, naswala guta na napiya ka bawa kay Ranswal. Nasa kaabusa ka nagulang, tanong natin ang tiyatan, naswala guta na nakatabi ni bawa na nadalok siya. Nagyan na ni mga tawa, dapat at siya. Huwag na supakan si Sagyan ka lagi diyan, ay, swagi suturuan, naswala ay magay. Na ayar ka tanong, nasukupito manisa na naman. At ipiyari sa isa ka pamilya, si isa walay na minibigay sa surong. So profesional na so ulama na so ama na so ina na ayar patan nagyang uto adita ng makapiro sa ikarata Ginoo pagaritan. Kanang gilaan tanong so gilatan. Nas kanong mga tao na don't be judgmental. Kanaba kayo sa lafiya ko na piya ka kapira kan so sabagad o di na mitiro ako sa maratan na ilay niyo man ang mga salafiya nang vlog-lag sira. No. Ino nga pakaplagi-lagi do. Bida-bida. So Allah, so ulama, so ama, so ina, so lawan na pagtama si sada ano nga na hukuman humani siya. Allah subhanahu wa ta'ala pitin siya. Di akya pa kambabaratan wa tanwa pilakim na tanto ay mapia ang dawan. Kasi kung oras tanong, marawa sa oras tanong, ang tanwa ay tanto kapuan sa oras tanong, kaya marawa ay napamabsya na inshallah kaya puniro nagi ko kang ginawa ay kamubala yung katanong. Palagi nagyang kaya pagaring ka, si Ismail, upaman tanto niya kapag ginunya sa kiyan naka sakan man na pagani ko na may diyan sa na bala sang wallah untan wallah sa surga untan wallah sa surga Allahumma amin na iman to na pinggagi siya kami tus umani siya isa a message umani siya ninga kapag Ismail na mapasad nagyan paman ang mga last words at yung mga Amerikano last message ay importante na miyaw sa umani sa Sukyanon sa Tindigyanon na piyakan dito nung pagtaw at kapag naliran sa ilong kap na lang kung tituloy na nga ilong mo kasutaw na di nga kakuha ko kabayayan. Ikulihis binimaladayhi parihun. Wapiyag yung kaya politika, nasuwata, naguso pagari niya, nang bida sira na politika kaya may nagusina yan. Gusto marwan, kung man bida-bida, kung man umanisa na adna freedom of choice, adna freedom of kuwan yan. Tapiliin yan, ikhtiyar yan, na ayar tanurun natin tanuso dito kami layo ka ay isa magama parating ko na isa gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ubon niya video niyan na may alitan sa pagganaya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may alin niyan na makapiti video agyan ka yung mga umma to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
فليتفضل أخي العزيز محمد إسماعيل. بسم الله. آخر Jazakallahu كلمة. khairan. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Berenda kita udah lagi yang utawa yang sana soal Imam Syafi'i rahimahullah. Na adna mini pamawana mini pagi tugas sa katero. Tama sa umani sana miniran pa so south yan sa miyakata nugudin. Oy, pamawana so sagiyan kay masatano na miriri ko umanisa. Na epitero na Imam Syafi'i natina ala yumkinu an nakhtalif wa nahnu ikhwan. Kapay tigay na pamana way dun ka surang atadin. Oh, surang atadin. Na budi mapakaya pamana manang beso ka berita ay manan yan na magari. Why? Iti sa ba pa ay buwa mapterwakan na siko pamana mga pagariakan dingin lupa sa benar. Na paganayron na ay nagya paganay na si pagpasiku Allah. Pamangan ni siku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayat na tawfiq yan na giyang utwa titu. Away. Yung utwa doa, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, napikiling kami sebenar ay na kailan meron na benar. Na kauno tanami. Nagupikiling kami so ribat sa ay na kailan meron na kasanya na ribat oren yan na kapananginan nami. Oy. Ikadua na ging uta biterotan si pasi wala pemang ni si wala kas wallahi magi sa tawfiq. Oy, si ko pamana turuan. Si ko turuan na matitu. Orian yan na pag-ikhlasi ko din yan di emanan yan na siya na puntagan ako siya katero siya ko makambuban na lang okay naging mga pagalitan wali mo makinig pag-ikhlasi ko ay emanan yan na di na di kang inuba si ko benar gula na si ko ay emanan yan na mga dali okay tabita sabab siya kasi mo sabot na nagkataon okay ada puntagan taon sa gini pamana sabala okay na igida di tadi mentay naging uta dua katawa di pitirai okay na dataro so sabu de mapagritano tabi aku yung kiu daw na oy na api pamana kiau ro sa giung to katir wa dua na sini awi pang duduk ko ay dulian si ibu ko baya ginawa si ibu ko maratabat yan dito pa kang giu na oy ibarat na siyo pagi dunia ibarat pamana sheikh na milagi duriba tagu kuri ka dinani matero na tina masyaallah pamana tanding yung mana pamain yung mana giung to dua to dimitera inagi uta mga malisa naging ito mga tawa di mamakin ka agiti pa man isa amya si mataw ikadua ipo setang mga why ginawa na mata kung naging ito manipisa tayo dito amana ilmiya why siya ko mga pedem yang ada kan why dak labaran pamatang sa kaya pagariakan why ibarat na pagusayo isa so kapito isa na kailangan na matarutop niya sa dito pa man na taruto pa dinian ke pangalampasan dinian ke lalim. Why? Kaya isa pa man niya mula hada tanong si ko mga gina bababo sa nga social media. Why? Sa ano dilbino na mataw. Why? Aloy na so pa man na kapito soranga yan natantwa di sobra. Barat lagi so mga salafiyan na giya kate budi gito nakalabayran ulaw na. Dito na mga pagrito share giya. Lagi ito nakalabayran na ulaw na. Dito puntagan tas. Why? Maadong ko pisa kataw lagi ang tadi dito basta na gito. Amana ilmiya. Why? Giya mo to pa man nakapaginuntulan al-insaf yung nakapaginuntulan. Oy. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyani wa iyyakum ila al-haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Al-akh Abdul Hakim. Wa alhamdulillah masa gugudatan tu agian ko tua kya pakaterui kakak na guru na si Sheikh Muhammad Ismail balasanun wallah sa gitud magumani pterun tanu mambu gitud mambu i-message tanu kulang-ulangwan o di mamakambentay. Yung kaya social media na inubituan sa social kakapakin duduluna. Na so kapakin duduluna na muasyarah na ininduun na nabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aya kita kap muasyarah na bikhuluqin hasanin. So Allah subhanahu wa ta'ala na siyuguyan su nabi apitiru yan din sa suratul qalam innaka la'ala khuluqin azim. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya rupaan yan na so akhlaq yan na miyakap yapya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyabulu ya uswatun hasana, miyabulu ya ladiwan na mapya. Kabadi kadaklan ko mga kitab na miyak pamanutulun ayak mala akiap muslim o mga tao ko masa o Nabi tanua Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na ded na unaan asabot yan na su akhlaq Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apya su diunin kebayan na andun ni kailera na lumi makad na po su irang kay su Nabi sallallahu alaihi wasallam na malauni malas su gagawnian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Na su sifat Muhammadiyah na dudu nagyang kutwa raufun wa rahim. O si qiraatu Syu'bah na tigyan na raufur rahim magyang kuto pamana malamak maumal adinya di kimbulawiyakaan kung dinya di minduluna apia kilalang kasading ka kilala ma social media sa ma-live sa kapagintaw sa apian tunonon na ay pinakamala na suka sislai uding ka kesla so pagaring ka na pagadating ka uding ka kapagadati na sukot kay gyang ko tuwa sukot na la yu'minu ahadukum saging ko mafhumil hadith adid makaparat sa kator kanong taman sa pamana falyakul khairan aw liyasmut aw kama qala alayhi salatu wassalam agian ko to pama udig makapturo sa mapia na nabedin tatarg uway udig ka peka-comment sa mapia na di ka deng komenta tomo di ka deng pegelay ka di ka deng peg-angry din ka ayad na antapangka na pagikhlas aswas matsik wallah subhanahu wa ta'ala na gitu bu pamana pangnumananakan sa giang ko to message agian kaya si Sheikh Muhammad Ismail Kakakulay na belas-belas ang kamambuallah sa pangita makatutudatan nubu seruman agian kaya guru akan na si Sheikh Amrullah Diambang barakallahu fikum jami'an wa fikum barakallah. Terima kasih Abdul Hakim. Terima kasih. Sama-sama. Umay ba, badi ka pa kaya ng kuwan ko katlusitan nuro na bati ka sa piya makapatuwa ayat sa Quran. Jazakallahu khairan. Ya anak ka kunta imaman di Singapore. Wah, anak ka rubika, ya anak ka anta masyaallah imam di Singapore wa nuridu nasma minka shay'an ayatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم أسأل الله رب العرش العظيم أن يجزيكما خير الجزاء في الدنيا والآخرة وأن ينفع الله بكما الأمة الإسلام. Mga luksami, mga pagariyan, mga watatanu si Muhammad Ismail, nakapapantagan sa Urdu, Salafi,
Yan kaya pagalitan niya si Abdul Hakim Ulay asi kapapantagan si isa Mr. Al-Asyaira na kanabay niya kaalang o kambugulay ka agu ka di ginawa iko agamatan wa agam Islam. Paganay na niya tiya agyan kaya pagalitan na si Muhammad Ismail na al-akhillahu yawma idin ba'dun li ba'din ayat itu ang bubulay ka agu ayat itu mga tao at makaapas isa ano man ang mga ginawa niya nga sa mga tao at ito anak ang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sa morelungan na sumanga maririduai na pesong buhay yung kasi na makapririduai kung kapsinditan yan so kanina inawag na kiniyatago sa narakadyan ng bako na inuntago sa sira na ilal muttaqun asiran sumang alakan si Allah. Niyati agyan nga ipagalitan na si Abdul Hakim na masya Allah al-ulama inna yaksha Allah min ibatil ulama ayat itu maalakan si Allah mapaparatian na si mga ulama walihada nakhtim hadihi al-liqa barakallahu lakuma wa jazakumullahu khairal jazaa wal akhirah. Wallah tarimaan yan sa mga pipi amal tanu pamakasundutan niya sa sumaga tinutan niya sa ibigyan kaya natin makawata yung mga pagarayo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.